Juj, pa ja zaboravio onaj najvažniji padež. Aguzativ. Znaš šta? Gotov čas. 7 časova puta 7 eura, daj po 10 eura. Nije 50, nego 49, znate. Thank you, grandfather. It's a pleasure doing business with you. Ma bježi mi s očiju. Uzeo pare, a ništa me nisi naučio. Slušaj, jezik se najbolje uči ako odeš negdje u inostranstvo. Pa nisam bio u inostranstvu od 69. u Moskvi. Eto, vidiš, vrijeme da neđe odeš. Imaš lovu, imaš vremena. Pa jes, hvala. Samo daleko je Engleska, a bojim se onoga aviona. Pa ne moraš ti u Englesku, ti iđi u Austriju, u Mađarsku. Može Mađarci, dobro. Pa danas ti svi govore engleski. Damire, kako Englez napreduje? Ma dobar je, ima volje, a ima i love. Šta ima iza te? Pa eto, nešto kontam, mogao sam neđe otići da usavršim ovaj jezik. Ajde, vala, rodit ću se. Šefika, you are good like aeroplane. Šta ti to znači? Znači da se bojim aviona. A pa nemoj avionom, ti autobusom pa polako. Just make a flight. Just make a flight. Dobar ovaj engleski, može se s njim zajebavati do mile volje. Na ljubavi. Joj, tak sam sretna, ovo je naš prvi koncert skupa. Ja sam, vjeruj mi, čim sam daleko od onih mojih luđaka Fazlinovića, meni sve potaman. Dobro, sad ti bar 2 dana bez njih. 2 dana bez Izete i Faruka, pa to je raj. Svaki kilometar koji mi pređemo, meni pluća veća. Znači. Jo, Rukfaš, idemo na koncert, te zamisli Kit Richard zada jarane. Neka čovjek, povratit ću. Što ti je bolan, pa ne idemo na dženazu na koncert, idemo, što stužan? Nekako mi žao Ivane i Dine. Maznao sam svu lovu da bi ja išao na koncert, a oni osladoše u Sarajevu. Neka, sad ću ja povrat, Farko. Vozač, daj mi kes, molim te. Dino, da mi je neko rekao da ćeš me ti vodit u Beč na koncert Rolling Stonesa. Samo se ti mene drži, Ivana. Sad idemo u Beč, u Njemačku, a sutra ko zna gdje. Pa eto, mogli bi, na primjer, u Austriju, malo je bliže. Kaka bolan Austrija? Pa Austrija daleko je normalno. Dino, to je bliže od Njemačke. Kako bolan? Pa ima 2 dana leta, pa imam ja rana u Sidneju, valjda znam. Any fool can learn English. Halo, momak. Halo, boy. Šta ti je to, majket? Brošura za koncert Rolling Stonesa u Beču. A jeli? A šta je ovo Stones? A to kamenje, kotrljajuće kamenje, bend se zove tako. A jeli? I ti ideš u Beč gledat 4 kotrljajuća Metuzalema. Normalno. A vi ne idete na koncert? Ma jok, brat, idem jedan dan da malo utvrdim jezik. I am going to have a baby. Oh, it's always possible. Ne, yes, ali Yes, ja to yes. učim. Da. Sam ti slušaj. Hey, gay, hi, guy, gay. How much watch on your swatch?